Шубашкарды аэропорда ирт немерен херехмеш чулзинже худаян. Объект кивельне юғынны. Николай Чихин аэропортра реконструкции пушланыранбақ ишлейді. Шотық не жаврымыр фундамент валли. Шотық не явны ғышын пушларымыр апаловка думанды. Нигіз тумашкын, нигіз тума. Ебірінде күнда қал арматур не жиғапыр. Ондан каран апалов кизеларда пыр дигіслезе лайық ергелі дұза хитре бұлдырынды бол. И каран вара бетон базаливаты вапыр. Бетон хытны гышын ішсе малалла бұрашы. Чигерли негісрен туғасы, тет Николай Чихин. Шандалық сеудичен көйсене бішлемелі, кайран урай зармалла, тет енде жымыр. Аэропордың игі енже де херюш бұрайд. Сымахран кунда лифт тада картлашка вали негіз хывашы. Шак енжех пирин палы енде жын, Совет Союзен игі ғуд патырын, вишшеміш космонавтын Андриан Николаевын сони боле. Пинде тұғыржа жетмелді қырмышшылда аэропорт алыкне игі бинде білікшір шин ежыны болзан, реконструкция гышын бір секетре күндан икшір шин тухе. Аэропорт кажал тва чербин шин ежына. Кумбеке аэропорт историнче не хажанда булман. Реконструкция вешлензень Шубашкар аэропорте пилик шербин шинран бушласа сагар шербин шин дарин ешитма булдарать. Ішсем контрактпа келі жүлін бұрашы. Паянки гуна шурдың колонны зене тада конструкция зене жиреплетне. Ішсен сагруны процентне бұрнышланы. Аэровокзал лаптыге шинетне гышын. Пин журыран, пилик пин журыт ваткал метра жиде. Чавашин теп холынже аэропортра вишемі жуих реконструкции бұрать. Теплеюза везем халиге икимыш хутра тада аэропорт улажынже бұрашы. Реконструкция пұхмазыр аэропорт пір күнда ішлеме чарынман. Игибинде шеремеккеміш шулдалық вешінже, Шубашкарда да ченже жайынже аэропорт пуле. Республика Гларом Вали Алексей Зотиков, Павел Ритков.